ፕሮፋይላችሁን ቀይራችኋል ከዛ ህይወታችሁን መቀየር መቻል ያስፈልጋል ነገ ይሄንን ፕሮፋይል ትታችሁ ሌላ ነገር ነገ ዛሬ ቲክቶክ ላይ አዛኞች ሆናችሁ ለቤተ ክርስቲያን የቆማችሁ ጥሩ ነው ለቤተ ክርስቲያን ድምጽ መሆናችሁ ጥሩ ነገር ግን ነገ ስትዘፍኑ እንዳላችሁ እኔ በግሌ እንዳላችሁ ነገ ተመልሳችሁ ወደ ጭፈራው ስትመለሱ እንዳላያችሁ ነገ ወደ እርስ በርስ ስድቡ ወደ ብሔር ወደ ቋንቋ ወደ ዘር ወደ ጎሳ ስድብ ስትመለሱ እንዳላያችሁ ምክንያቱም የተለወጠ ሰው ሁሉ ነገሩ ይለወጣል አለባበሱ ይለወጣል አረማመዱ ይለወጣል አነጋገሩ ይለወጣል ውሎ ይለወጣል አዳሩ ይለወጣል ዝም ብለን ብቻ ዓለም ሁሉም አንድ ላይ በህብረት ስለጮህን ሁላችን አንድ ሳምንት ጮህን በሁለት ሳምንቱ ደግሞ ሌላ የምናደርግ ከሆነ ይሄ በፍጹም ቤተክርስቲያን እኛ ክርስትናችን አይወርክ ምን ክርስቲያና ከኛ በከምቡ ከናፍ ክርስቲያኖታ የወንድሞቼ እያልኩ ያለው እየነቀፍኩ እየተቸው አይደለም መለወጥ ያስፈልጋል አባቶቻችንም እያሉ ያሉት ምንድነው መጀመሪያ ከራሳችን ነው ለውጥ የሚጀምረው ከራስ ነው ለውጥ የሚጀምረው ከራስ ሰው ራሱ ከተለወጠ በቃ ተው እኔ አሁን ውስጤ ንጹህ ሆኖ በዚህ በህማማቱ ሰሞን በዚህ በጾሙ በተወሰነው የነነዌ ጾም ሁሉም ሰው ጥቁር ሲለብስ እኔ አንተ ጸሎት አይሰማም ልታውቁ ይገባል አንዳንዴ ቤተክርስቲያንንም የጠቀምን እየመሰለ ነገ ደግሞ ተመልሰን የምናጠፋ የምንበድል ሰዎች አሉ ከናፍ ማለት ስንንጀቹ ወርባዳ አኒሞር ማንጅሮ ዋን መኒ ክርስቲያና ኬኛ ራወዳ ጀቴ ራወና ገሩሞ har'a kana hojjettanii bor deebitanii cubbuu kaleessaatti deebitan taana bor kaleessa obboleessa keessan hamattan taana bor deebitanii yakka kaleessaatti hojii dukkanaa kaleessaatti deebitan taana ofumaadha jecha amalaaf gaala beektu miti gaalli yaa gaala maaliif deemtaa yeroo deemtu maaliif raafamtaa jennaani amaladha jettee jedhama amalaaf jettanii garuu akkasiin godhin gaalli yeroo deemtu argitanii miti hojjaa ishee sanaan akkasitti deemti gaala beektu miti akkatti deemti kun akkas gaafa deemti akkatti deemti tokkotu yaa gaala nanaa maaliif yeroo deemtu raafamtaa suuta jetteen deemtu amaladha amalaaf jettan yeroo asii tokko atis wajji waan saatoo siin galiin otoo numatiin jetta taana amalaaf malee sii galee miti jecha nuu galuu danda'uu qaba jabaachuu danda'uu qabna amantaa keessanitti immoo jabaadhaa kadhannaan waan hundumaa gochuu danda'a kadhannaan hundumaa jijjiiruu danda'a kan nu wayyaa keenya jijjiirreerra kadhannaan keenya waa hundumaa jijjiiruu danda'a ጸሎታችን ብዙ ነገር ሊያስተካክል ብዙ ነገር ሊቀይር ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ልክ ልብሳችንን እንደቀየርን ልብሳችሁን እንደለወጣችሁ ፕሮፋይላችሁን እንደለወጣችሁ ሁሉ ልባችሁ ይለወጥ እንደ ዮናስ ነገ ተመልሰን ከእግዚአብሔር ትእዛዞች እንዳንሸፍት እግዚአብሔር ሂዱ ወዳለን ትተን ሂዱ ወዳላለን ስፍራ እንዳንሄድ ይሄንን ነው እኔ በአጽንኦት መናገር እንፈልገውና የነነዌ ሰዎች ምንድነው ይሄ በመርከብ ውስጥ ያሉ ሁሉ እህላቸውን ገንዘባቸውን ቀለባቸውን አውጥተው ውሃ ውስጥ ቢጥሉ ጥፋተኛው ዮናስ መርከብ ውስጥ ስለነበረ ማይበሉ ሊቆም አልቻለም ስለዚህ መርከቧ ሰላም የምታገኘው ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጪ የሆነ ዮናስ መርከብ ውስጥ ካለ እሱ ከመርከብ ውስጥ ወጥቶ ቅጣቱን ማግኘት መቻል አለበት ማለት ነው እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳንም ዘመን እኮ ሰዎችን ሲቀጣ የነበረው ህዝቡን መቅጣት ከፈለገ ከናንተ መካከል ኃጢያትን የሰራና አውጣ ከውስጥ እኮ ነው ብለው የነበረው እግዚአብሔር አከዚቻ ጥሩ ዋቀይ ኢሳዮናስ ኮሚቲ በረካ ኩድሩ ይየሰት ዋቀዮን የሮ እስራኤል በየሳኒ ገረብየ ከነአኒት ቴሮስ አንዴመን ኡመተ እስራኤል ሚሊዮን ተከሳቻል ሚሊዮን ወለካ ሄዶ ነምቶ ቁጭቦጀት ዋቀዮ ኢያሱፍ ሙሴ ዳማን ሙሴ ኡመተ ከነ ከሰ ከን ጭቦጀት ይጅራ ደፊት አደባስ ባሲ ነምኒ ጭቦጀት ቢዛቲ ሀበው ሲን ከሰ ተውባት ወልፋነን ሲን በለሳቻ ጥሩ ዋቀዮ አመሌታና መነ ክርስቲያና ከሰሌታ አኒ አከነምኒፍ ነምኒ ወለጂሱ አከነምኒፍ ነምኒ ወልኛቱ አከነምኒፍ ነምኒ ወልቃሉ አነምኒ አከኡቦሌሳ ሳጅቡ ነምኒ አከማቲ ሳጅቡ መነ ተኮ ከሰቲ ያዳ አመነ ክርስቲያና እረቲ ተኤ ከረት መነ ተኮ ከሰቲ ያዳ ለመቶ ጅሮ ኦቦላን ለማን ተኮ ያኒሳ በከብራጅራ ተኮሙ በከብራጅራ ከናፍ ያን ኩቲዳን ኦቦላን ለማ ወልቲ ቡአኒ እቻ አባ ወራፋቲ ወራ ወልቲ ቡአኒ እቻ ከናፊ አመስ አከ ዮናስ ነምኒ ግዲረማን
namni hamaa hojjetu, namni daba hojjetu, namni siyaasa qumara siyaasaa taphatu mana waaqayyoo keessa taa'eera taanaan namni sun ba'ee gaabbii galee bidirittiin sun nagaa argachuu danda'uu qabdi. Malee Yoonaas amma bidiruu sana keessa jirutti bidiruun sun nagaa argan beektu. Yooናስ መርከብ ውስጥ እያለ ሰላም አላገኘችም። መጣ መጨረሻ ሲወርዱ ግራውንድ ውስጥ አለ። ምን ነው ስንጣ አንተ ከየት ነው የመጣው? ኤሳሩፍቴ ለኒ ዮናስ ይንቀበል ኤሳሩፍቴ አከሚ ኑቲ ሙዳ በዱዳ የበሊ ኑረቲ ካይ አተከሚቲኒ አስኬሰቴ ሴ አከሚቲ ኤሳሩፍቴና ijoollee nyaata keessa uffata keessa bishaan keessatti hin gatinaa namni gidira maanaadha anaan fuudhaa nagataa waaqayyo jala baqadhee deemaa jira abboommi isaa dideetan baqadhee deemaa eessa deemta nanawee deemi barsiise naan dideetan xarsees deemaa jira kanaaf maal bakka nan didee na darbadhaa ila yaa waaqayyo dhiiga namicha kanaa nurraan fudhatii siisii gaddisiisee deeme bishaan keessatti gadisa darbatan መምህር ደምሰ ሰላም ለርሶ ይሁን መጋቢ አዲስ እንዴት ነው መምህር በውስጥ ያናግሩኝ ፈልጎታለሁ ስጨርስ ያየሁት ስለሆነ ነው በርሰከረ ኬሳን ስንምበር ባደነ ዱቢሳ እና ዮናስ ይፉዳኒ ነጋ ቻው 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 ጀሪጋ ያ ረቢ እኔቱ ይገነምቸ ከና ኖራም ፉዳቲን ጀረኒ ቢሻን ኬሰት ይደርበተ የሩ መሰነ ቢዲሩት ይነጋታ እርግተን ሰንጋኒ ጅብቺ loon keessa mooraa loonii keessa dhaqee asiis kanas waraanii sanas waraanii sanas tuqee mooraa walii gadee unkuru loon nagaan nagaa dhowwutu achi keessa jira suuta jedhee yoo gamna ta'e abbaan loonii sun suuta jedhee maal godha halkan isa kamtu achi keessa loon ko sangoota ko biraa nagaa dhawwaa jedhee maal gochuu qaba tokko isaanii hidheetu bulchuu qaba tokko har'a bulchee hidhee bula yoo har'a sinjee qamate isa miti tokko immoo hiikeetu isa immoo kan biraa immoo hidhee bulcha akkas jedhee isa mooraa mana waaqayyoo keessaa jeequ sana qabuu hin danda'a. እንዲህ ነው። ስለዚህ አንድ ብዙ በሮች ብዙ ከብቶች ያሉት ሰው በረት ውስጥ እየሄደ ከብቶቹን ይሄን ከዚህ ወጋ እያደረገ ከዛ ነካ እያደረገ ከዛ እያነካ እያደረገ በረቱ ሌሎቹ በሰላም እንዳያድሩ እንስሳቱ ከብቶቹ ሁሉ እንዲረበሹ የሚያደርገው ብልህ ከሆነ ባለቤቱ ምንድነው ማድረግ ያለበት ዛሬ አንዱን ያስረውና ያድራል ሌሎቹ በሰላም ካደሩ ጦሩ እሱ ነው ማለት ነው ጥፋተኛ እሱም ታስሮ ግን በረቱ በሰላም ካላደረ እሱን ይፈታና ደግሞ ነገ ሌላው አንዱን ያስራል ማለት ነው እንደዚህ አድርጎ ወንጀለኛውን ማወቅ ይችላል ማለት ነው እንስሳቱን ሰላም የሚነሳቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ዛሬ ፕሮፋይላቸውን ቀይረው የሚያጨበጭቡላችሁ ሰዎች ትላንት ሲያጨበጭቡባችሁ የነበሩ ሰዎች ናቸው ሀረ ፕሮፋይሊ ሳኒ ጅጅረኒ ወሪ ሀርከሲኒ ሩኩተን ሀርከኑ ሩኩተን ወረከሌስ ሀርከኑ ሩኩታቱራን ሀርኪ ጫላን ሳኒ ኢላላ ጅራ ሚዲያ ሳኒ ኢላላ ጅራ ቪዲዮ ሳን ከነድሮ ሆጀተን ኢላላ ጅራ ሀረ ኤርገ ዮሚ ተአኒ ufanii deeggartoota keenya kan wajjiniin dhaabatan kan wajjiniin dhukkubsatan kan wajjiniin miidhaman erga yoomii ta'an kanaaf inni nagaa nu dhowu inni akka nuti mooraan keenya boora'u kan taasisu dudduubatti sirriitti hubachuu danda'u qabdu dudduubatti deebinee ilaaluu qabna egaa uummanni Nanawwee erga Yoonaas dhaqee qurxummiidhaan liqimfamee achi guyyaa sadii falkan sadii gara qurxummii keessa bulee qurxummiin sun otoo nyaatiin geesse Nanaweetti tufe አሳው ዮናስን ውጦት ከ3 ቀን 3 ሌሊት በሆዱ ካሳደረው በኋላ ወስዶ እንግዲህ ነነዌ እንደተፋው መጽሐፈ ትንቢተ ዮናስ ሙሉን ስታነቡ ታገኙታላችሁ ሄደ መናገር ጀመረ ዮናስ መስበክ ጀመረ ማስተማር ጀመረ ከዛ ሁሉ እነዛ ልበደንዳኖች ናቸው ክፉዎች ናቸው አይመለሱም ያላቸው ህዝቦች ከእንስሳት አንስቶ እስከ ህፃናት ድረስ አፋቸው ታስሮ ሳይበሉ እንስሳት ለሶስት ቀን ምግብ ሳር ሳይበሉ ህፃናት ለሶስት ቀን የናታቸውን ጡት ሳይጠቡ ታላላቆች ለሶስት ቀን ምግብ ሳይበሉ በመጾማቸው እግዚአብሔር በሶስት ቀን ውስጥ ነነዌን ሊያጠፋት ያሰበ ጌታ ምህረትን አደረገላቸው በቃ ይሄ ነው ትልቁ ነገር ጊዜ አይፈጅብንም ምመናን የሮኑትን ፍደቱ ዮናስ እንዲከሌስ ኡመኒ ኩን ኡመታ
nama fi na jajamne ummata nama nyaatudha ummata nama jeeshudha ummata hamaadha ummata gidiramaadha jechaa ture dhaqee gaafa inni deemee dubbii waaqayyotti haasa'u daa'imti guyyaa sadiif harmaadha seetoo nodhiin loon guyyaa sadiif otoo margan dheedhiin namoonni dhalli namaa biyya Nanawee sana keessa jiran hundumti isaanii otoo nyaatan nyaatiin mootummaan gadi bu'ee awwaararra gangalatee kadhatan waaqayyo dhiifama nuu godheedhanii waaqayyoon dhiifama gaafatan waaqayyos ija dhiifama isaatiin itti araarame Nanaween baduu irraa hafte Nanawee ከጥፋት ዳነች ኢትዮጵያውያን እህቶች ወንድሞች ለኢትዮጵያዊነታቸው የምታምኑ አንዲት ሀገር አለችን ብዙ ታሪክ ያላት ብዙ ህብረ ብሔራዊ ማንነት የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች መገለጫ የሆነች በቋንቋ በብሔር በባህል ደምቃ ሸብርቃ ያለች አንዲት ሀገር ኢትዮጵያ የምትባል በመጽሐፍ ቅዱስ ስሟ በጣም በርካታ ጊዜ የተጠቀሰ እንደውም ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የተባለችው ሀገራችን ኢትዮጵያን የምትወዱ የኢትዮጵያ ልጆች ቢኬኝ ኢትዮጵያ ሰባብሰብ ለሞተ ሄዱ ከንቀብዱ አዳ ዱዳ አፋን gosa garaagaraa kan of keessaa qabdu ani intala Itoophiyaa ta'e ani biyyi koo Itoophiyaa jettanii kan biyya keessanitti of amantan Itoophiyaa nama Itoophiyaa ta'uu keessanitti warri amantan ergaa koo isheedhumaan isinitti ummanni biyya Nanawee guyyaa sadii daaraarra gangalatanii wayyaa gurraacha uffatanii gadda uffatanii lafarra gangalatanii waaqayyotti boo'uudhaan deebi'an har'as wayyaa gurraacha uffanne wayyaa gaddaa uffanne akka warra uummata Nanawee kana waaqayyo nutti hin araaramne taanaan uffachuun keenya maaliif jechaadha miidiyaafi wanti ta'e kun wanti nu hojjetamu kun dhugumayyuu miidiyaaf malee waaqaaf miti aanarraa sirraa jalqaba tokkoon keessan deebii guyyaa sadan kana keessatti hin argannu taanaan hin argattan taanaan in qeeqina in jibbina in tuffatina mee abbootii keenya dhaggeeffan abbootii keessan dhaggeeffadhaa sooma kadhadhaa soomiin eessumayyuu yoo ta'e rakkoo tokkoon qabu soomuun cubbuun qabu nyaachuutu cubbuu qaba Addaamii fi Hewaan nyaataniitu gannata keessaa kan ari'ataman ጾሙን ጭቡን ቀቡ አዳምና ሔዋን በመብላታቸው ነው ከገነት የተባረሩት መጾም ችግር የለውም ለምንድነው 5 ቀን የሚጾመው ለምንድነው 4 ቀን የሚጾመው አትበሉ እናንተ እንዲካላችሁ ሆዳ አምላኮች ናችሁ 10 ቀንስ ብትጾሙ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ እንደው እግዚአብሔር ሰላሟን መልሶላት ህዝቡ በፍቅር በአንድነት በሰላም ቤተክርስቲያናችንም ወደ መልካም ወደ በጎ ነገር ተመልሳ ነገሮች ሁሉ ቢስተካከሉ አይደለም 3 ቀን አይደለም 5 ቀን 10 ቀን ብንጾም ምን ችግር አለ የሚፈልገው ሰላም ነው አይደል የሚፈልገው አንድነት አይደል የሚፈልገው ፍቅር አይደል የሚፈልገው ህብረት አይደል የሚፈልገው የቤተክርስቲያን ሰላም አይደል የሚፈልገው የአባቶቻችን አንድነት ሰላም ፍቅር አይደል የሚፈልገው ታዲያ ለምን 4 ቀን ጾም 5 ቀን ጾሙ ተባለ 6 ቀን ጾሙ ተባለ በቃ 5 ቀንም ጾመን እግዚአብሔር ከታረቀ 6 ቀንም ጾመን እግዚአብሔር በምህረት አይኖቹ ካየን እንጾም የጾም ተከራካሪዎች አትሁኑ የጾም ተማጓቾች አትሁኑ ፈልሚቶ ተንተይና ማሊ ጾነ ነው የኖ ጉያ ሰዲዳ አማ ማሊፍ ጉያ ሸንተ እንጀዲና ዋቀዮን ዱጋቲ ጭቡ ኬኛ ኑ ዲሴ ጉያ ኮደን እዩ ጾምኔ ዋቀዮን ተራራን ከነጫለ ማል ወርባ ነጋሚቴን በርባ አስረ ነጋ ከኒን በርባን ዮ ጅራቴ እንዲ ሰይጣና ሚቲ ሰዩ አንገፈ ሰይጣኖታ ዲያብሎስ አስረ ነጋ ከኒን በርባን ዮ ጅራቴ አስረ tokkummaa mana kiristaanaa kan hin barbaanne yoo jira asirra abbootiin keenya tokko ta'anii nagaan jaalalli bu'ee manni kiristaanaa tokkummaa isheetiin afaan sabaaf sablammootatiin faarfatamee galateeffamee manni kiristaanaa kan bakka irra jirtu irraa guddattee mul'attee akka isheen argamtuuf tokkummaan akka dhufuuf ጾሚን ማፍረቴ ማፍደበለ ጀዴ ከሞርሙ yoo jiraate inni diiyaabiloosidha diiyaabiloos qofa miti hangafa diiyaabiloosin ጾሚ mormiina waan mana kiristaanaa keessatti ta'u hin mormiina rakkoon hin jiru ጾሚን sadis in soomama shanis in soomama balaan gaafa biyyatti dhufe yeroodhaan yeroo kuno rakkinni mana kiristaanaa irratti ta'u biyyaaf manni kiristaanaan kadhatti rakkinaaf hin kadhatti beelaaf hin kadhatti waan adda manni kiristaanaa subaa'ee labsi kanaaf
kana mormiina tsoomuun cubbuu hin qabu haa tsoomnu isuma ammoo kana iyyuu tsoomne mee rakkoon hin jiru warri dandeessan guyyaa 5 tsooma warri immoo lakki nuu tsoomne immoo bakka guyyuma 3 kana tsoomna settani immoo isinis guyyuma 3 kana tsoomaati inni barbaachisu 5 isaa tsoomamu 7 isaa tsoomamu 3 isaa tsoomamu nagaa barbaanne eebba waaqayyo barbaanne kana miti kan barbaadan ይሄን አይደለም እንፈልገው ለምንድነው 6 ቀን 5 ቀን እንዲጾም የተባለው ምን ታስበው ነው ለምትሉ ሰዎች ግድ የለም በ3 ቀን ውስጥ እናንተ ጾማችሁ እግዚአብሔር መልስ ከሰጣችሁ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለህዝባችን መምጣት ከቻላችሁ ግድ የለም 7 ቀን 5 ቀን ጨምረው የጾሙ ሰዎችም አይጎዱ የበለጠ በረከት ያገኛል ስለዚህ በጾሙ መጨመር ማነስ ለምን እንዲሆናል ለምን በጾም አትከራከሩ ስለዚህ